Pozdrav svima, evo vrijeme da izvučemo dobitnike promo kodova za Croatia Poi. To ću napraviti tako da ću pomoću stranice random.org generirati slučajne brojeve koji će nam u biti reći koji od kandidata će biti dobitnik. Dakle, ovdje imamo popis pretplatnika, ovdje imamo popis ljudi koji su na Facebooku napisali nekakav komentar i ovdje imamo ljude koji su napisali komentar na ovaj video, to jest na video od giveawaya. Podijelit ću znači 4 promo koda za pretplatnike, jedan kod za Facebook komentar i 3 koda za komentare na video. Evo sad ćemo prvo podijeliti jedan kod za Facebook komentar, znači pošto ih imamo 4 kandidata, uzet ćemo random broj od 1 do 4, broj 1, evo ga. Ovo će nam biti znači dobitnik, označit ćemo ga sa primjer crvenom. Dobro, sad ćemo odabrati 3 dobitnika ovih promo kodova od ljudi koji su napisali komentar na video. Njih kao što vidite ima 9, tako da ćemo uzimati slučajne brojeve od 1 do 9. Evo broj 5, označit ćemo 5. Ćemo ufarbati. Idemo dalje. Broj 7. I još jedan. Broj 1. Dobro, i sad ćemo znači od ovih 53 pretplatnika odabrati 4 pretplatnika koji će dobiti promo kod. Znači odabiramo znači da nam je minimalni broj 1, maksimalni 53 i generiramo brojeve. Broj 51. Broj 51. Evo ga. Označit ćemo ga. Broj 10. Broj 15. I još jedan, broj 8. Evo, to bi bilo to. Dobitnike ću ja obavijestiti mailom ili nekakvom porukom, tako da ne morate vi mene kontaktirati i čestitam svim dobitnicima. I sad će uskoro biti objavljen još jedan giveaway promo kodova za Croatia Traffic and Weather, pa i to možete popratiti, pa možda i to osvojite. Pozdrav!